Atongoria a makanitha ni moritio matige gukorwo makinyita mbaru mwena ona umwe wa kiuteti kuona nio mabatie kuyukia ithenya ria kuhujia thayu na urumwe hindi no bururi urehariria ni undu wa githurano kinene. Ritana riri rikitio ni atongoria a kanitha wa Church of the Lord Kariobangi South County ya Nairobi kuria ninge moretia atongoria metheme na uteti wa kuhurithania na kuhujia rumena gatagatika a Kenya. Andu aria marathoya kura mahoe na njira ya gitio na njira ya waragania mundu endie cera ciake atakuruma mundu uri ongi ni tondu undu ucio niguo wa bata muno. Nao andu aria maraikia kura ni mathikiririe matagutinda makiuganiriria o mundu agaikia kura haria akaigua cera ciake ni iraingira. Ihinda-ini riu atongoria aya ni muritie ateti metheme na kuhuthira iharo cia mathukuru gutabania kambeni ciao kuona kiumia giki nikio ciana iracokereria mathukuru. Mareka siasa na ndora mareka kampeni mahe ciana nabathi yao na nigetha ngoro mwana ari kirathi ndaraigua inegene rira atira rikinegenwo nja uguo ni no ndihoye thirikari itu ikirakirie inegene tondu ria muteti ena maisha make na mwana na maisha make. Ayuthia itu especially ara me thukuru-ini na mahinda ma thukuru mutigataho ni mirengo eno ya siasa na mutigathi kwirwo munywe bangi ni dawa mutigathi kwirwo anga murume aya amurengo uyu inyu muciana cia thukuru na mwiyuthia itu aria twiyokete rucio nio leader a rucio a Kenya ya rucio. Kungi nakuo atwarithia a bodaboda kuma gicigo kia ubunge kia Embakasi East na matura maria marigiceirie ni magunikite na maguta ma nduthi ciao kuma kuri Kenneth Nyamwamu uria rahuranira giturwa kia ugavana wa Nairobi unyitanirine na Evans Oluoch uria rahuranira giturwa kia MCA wa Dine ya Savana. Unapata kwamba mtu wa bodaboda amechukua bodaboda na loan na bodaboda ile ilikuwa nafaa kulipa 1080 analipa 1200. So unapata ile mapato anapata haisaidii sana katika maisha yao, lakini wanang'ang'ana tu kulipa hizo loan. So leo ndugu yangu Nyamwamu ameona kwamba tufanye kazi pamoja na yeye, tuwekewa na bodaboda mafuta ili angalau wapate kitu ya riziki ya leo. Makiaria thutha ucio ene bodaboda aya ni maugite ni makanyita mbaru Kenneth Nyamwamu kuhuranira giturwa kia ugavana niguo ahote kuhurana na thina wa mai o udumwe na meke ya mawira kuri mbeũ njithi. Wao wanakuja waangalie watu wa chini. Kwanza watoto wetu wasome kwa sababu kitu ya maana ni masomo. Hatuna maji inakuja mara moja kwa wiki. Tunatumia maji ya chumvi ya bowl na hiyo maji kwanza kwa binadamu iko na madhara na sisi. Ninge Oluoch ni uritie a Kenya matigathure mundu ni undu wa kiama ende kuringana na wira uria arutire muingi.